In more recent months, muri aya mezi ya vuba aha u Rwanda rwohereje misile ndetse n'ibindi bibunda bishobora gushwanyaguza izo misile ndetse n'izindi ntwaro ziremereye haba muri Kivu y'Amajyepfo ndetse na Kivu y'Amajyaruguru. Ibyo byose babikoraga bagamije kujya gufasha M23 muri ya makimbirane yabo abera muri Congo. Muri izi mpera z'iki cyumweru gishize, M23 yatangije ibitero bigamije gufata utundi duce, aho bafashe n'agace ka Uvira ifatanije n'ingabo z'u Rwanda ku mirongo y'imbere ku rugamba, bari kumwe na M23. Ikirenze kuri ibyo, twagiye tubona za raporo zivuga ko bagiye bohereza drone z'ubwiyahuzi no kongera intwaro zirasa kure cyane, bombi bafatanije M23 ndetse n'u Rwanda. Harimo n'ibisasu byaguye ku butaka bw'u Burundi. Ikirenze barenze ku mugambi w'amahoro wari uriho, nk'uko twabibonye ku butegetsi bwa Trump bushyize imbere mu cyumweru gishize. U Rwanda rurimo rurashotora akarere rugakururira mu ntambara ndetse n'umutekano muke, mu gihe nyamara amasezerano y'amahoro yari yasinyiwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Twebwe tunitayeho cyane, u Rwanda rukomeje kujya muri Congo kugira ngo bajye gufasha M23, ariko rero tugomba gukoresha ibikoresho byose n'uburyo bushoboka kugira ngo twimakaze amahoro kandi agerweho. Tukaba turi guhamagarira u Rwanda kwita cyane ku byo rwiyemeje, rukaba rwanubaha uburenganzira bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo bwo kurwanira no kugenzura intara zayo zose, ndetse no kuba bafite ubusugire bwabo bwose bwo kuba batumira ingabo z'u Burundi ku butaka bwabo zikaba zaza kubafasha. Rero ubu ndi hano kuri uyu munsi, hari ibyo narokotse kubera uyu muhati wa diplomasi wiyambuye inshingano zawo, ariko njye ndashaka kuwikorera nk'uko ibintu bimeze muri Kivu y'Amajyepfo ndetse n'uko bimeze muri rusange, nk'uko mubibona hashingiwe ku masezerano ya Washington. Ni igiteranyo cy'ibintu byinshi cyane. Hari agahenge kashyizweho mu buryo bwisubiramo guverinoma ya Congo, ndetse ikarenga no kukarengaho ubwabyo, ahubwo ikanasubiramo yigamba ko itazigera na rimwe ikubahiriza. Ibi bitero byo mu kirere bagaba turimo tuvugaho, nabyo ni urwego rwo kugira ngo bashoze intambara ku bandi, ndetse n'ubu ngubu tubona ibiganiro bya diplomasi bikomeje
ntago ibintu byigeze birekeraho cyangwa se ngo bihagarare gusenyuka, ndetse n'akanama ntigashobora kubyirengagiza. Mu myaka ishize mu by'ukuri dushatse twanahera muri 2017, imiryango y'Abanyamulenge kuko gusa ari Abatutsi b'Abanyekongo bavuga Ikinyarwanda bagiye bahura n'intambara zagiye zandikwa zikavugwa. Ndagira ngo aka gace konyine mbanze nkabereke neza ko konyine ubwako kagize ibintu byinshi cyane twagiye dushyira hamwe bigize izi ntambara. Munyemerere mbereke ibintu bike cyane byakunze kubaho. Wabireba neza ukabona ko ari uburyo bupanze bugamije guhozaho, kwica no kurangiza Abanyamulenge bavuga Ikinyarwanda muri Kongo. 2017 niho honyine turi bwibande inzu z'Abanyamulenge hejuru ya 85% muri Kivu y'Amajyepfo zarasenywe. Ikigereranyo gera ku 700,000 z'inka z'Abanyamulenge zarishwe, ari nabwo buzima bwabo bwa buri munsi. Mu kwezi kwa munani 25, 2025, umutwe wa Wazalendo na FARDC byatanze nyirantarengwa y'iminsi 10 ko niba Abanyamulenge batavuye muri Uvira bazicwa. Iyo nyirantarengwa yatumye batabasha kubona uko bajya ku masoko, uko babasha kuvoma amazi ndetse n'ibindi bikenerwa muri rusange. Uko ibintu bimeze muri Kivu y'Amajyepfo nk'uko dukomeza kubigaragaza hano, tugomba gukomeza kwita uko ibintu byari bimeze mbere yuko bigera kuri uru rwego. Nk'uko nakomeje mbivuga, nigeze kubaho umwe mu bakora mu nzego z'iperereza, ndabizi ibihabera. Hari icyo bita kujya kureba ibyabereye kuri tere. Ubu rero natwe dushingiye aha twicaye, aka kanama ndabizi ko mu buryo bwagutse gafite uburyo bwo kubibona, harimo kujya kugenzura ibyabereye aho hantu. Ngaho ni mu bitekerezeho, mu bihitemo, mujye kubikora. Amahame yose twavuze hano, byaba ubwo busugire, byaba intara n'ubutaka bw'ibindi bihugu, u Rwanda narwo niko rubyizera. Ariko kuba FDLR ikiriho, tuzakomeza kubyumva nk'ikibazo. Uyu munsi ibimenyetso ntacyo bikimaze.
n'imyanzuro ifatirwa aha ntacyo imaze. Umusozo w'imyanzuro ifatirwa hano birangira nta kivuze. Nuko guverinoma ya Congo imaze imyaka 30 iri gushaka ifasha FDLR. Erega FDLR ntabwo ari ikibazo gusa ku busugire bw'imipaka yacu n'igihugu cyacu, ahubwo ni ikibazo ku banyarwanda.